ndabashuhuje njye nitwa Igora the Poet ni YAWE Updates reka by'umwihariko dusuza abantu b'i Burundi tunihanganisha umuhanzi Nziza Desire umaze kubura umufasha we. Uyu mufasha we nyine yamaze kwitaba Imana nk'uko ibitangazamakuru by'i Burundi bigenda bibitangaza, akaba yamaze kugwa mu bitaro bya Rwakareda ahangaha ni mu Kamenge. Rero icyamuhitanye nubwo kitari bwamenyekana, harakekwa ikibyimba cyo mu nda. Mu minsi yashize hamaze igihe uyu Nziza Desire agaragara mu buryo butandukanye ku mbuga nkoranyambaga no ku mateleviziyo yo kuri YouTube, agenda avuga ko havuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko kimuzanye ari uko aje kubaka urugo. Ibi rero byaje kuba ko bidatinze abantu baragenda baranywa bataha ubukwe, gusa nubwo byaruka Imana yari ifite imigambi yayo yo kwisubiza ibyayo. Ntabwo rero hashize iminsi 3 ubu bugeni cyangwa se ubu bukwe bubaye, ko uyu yarakira umugeni rero yaje kujya mu bitaro ngo bamupimye bamusangana ikibyimba mu nda. Iminsi yageragiye itambuka rero kugeza ubwo mu kanya twumvise iyi nkuru itubwira yuko umugore wa Nziza Desire yarayitabye Imana. Rero uyu munsi ntabwo byoroshye, ariko ko biri kose Imana iba yamukunze kurusha abandi. Ikintu twakora no kwihanganisha Nziza Desire, umuryango we ndetse n'abakunzi ba Nziza Desire by'umwihariko ndetse n'inshuti ye, kuko ntabwo yari inkuru nziza na gato kuri Nziza Desire. Muragenda mubabona mu mafoto bari bamaze igihe bishimye bamereze neza cyane, ariko ntabwo birangiye bigenze neza kubera ko uyu mugore wari uzwi ku izina rya Joli yamaze kwitaba Imana. Kana agahinda rero katoroshye na gatoya, kuko kuri uwo mwashakanye ntabwo ari ikintu umuntu uwo ari we wese ashobora kuba yakwishimira. Reka nihanganisha umuryango wa Nziza Desire, abakunzi be ndetse abamukurikira muri rusange. Inkuru zacu zo nakagaruka.